الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسألك الكرامة فيما بعد المال لنا لجميع المؤمنين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونصلي ونسلم على الله خالق فيه أفضل المرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا سراجا منيرا لينذر من كان به قبل الكافرين صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام المقتدين وسلم تسليما كثيرا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيعه رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه يا خير المسؤولين ويا خير المطيعين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم Šukrijem, to je zahvala. Perava Mardelese najbolje se kovajtano rab sa eseto negro. Ko prvo tam šukrije lakje se najbolje se perava, so če džametovale se robja, so tim džamete pijanđva, ente bajrova ki najživera, koja je tarikovala subhanahu wa ta'ala pripimito je koja overjela, ovdje je na barivera islam, Urejemo oko Kur'ana Kerim penala inne divne Allahi islam zaista čače jedino vera koja je vela hvala samo islam šukrije i Allah se najbolje se kovodi džamet sakva blago su isijane hemo o Kur'ana Kerim isto Allah subhanahu wa ta'ala večeri kohem kada bi to men magena teđene sa oko vaškoj pasodi džutime Nabi to radova nikad ne štite džene. Šukrije Allah se najbolje se hemso počasli jame Paul Rebeke mere Muhammedija sallallahu alaihi wa sallam ovaj tano hatime nebi ovaj tano to je spečana sajpenge meređe kova hine učitelja tlapu jakro kova Allah subhanahu wa ta'ala bićal žaliko tar pokolite sajmalu šeđe kakija dunjaja Temo tajmađe sojine sokova i sohađićera ko ahireti. Neka tada o rahmet, hemo spas obroje Allah istinu milniku, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Neka tada o rahmet, hemo spas, hemo obroje kribej, to jest obroje sečerne. Neka tada o rahmet, hemo spas obroje sadja, tabinja, obroje sa oklamaša, kola, Ligareno le sul drugo, Gibo Chianesco dire, e che tanto raccontano spazio e tame che cogliamo da te. Amin, ya Rab, amin. Kao se to dire, inshallah kao ćera amari tema, kod bakri, vi činite kotar kabur, kao ćera kotar kabur. O kraj svakore manušestva kija dunjanja, kole o Allah subhanahu wa ta'ala, čerča, svakore su kraj tamo o meriva, tamo
početku šajpetpena čače pastro, čiti pastro, kurintava hem večno. Jekto to je prvo stanica od olečači pastro, hem večno čiti pastro, tano o kabolu, o iskušenje, kore emanušena dječeri, ano kabol tamo čače, ano kabol svako manuškovo iskušimo. Samo nakon iskušine opengamelja, nakon iskušine ošahidja, nakon iskušine ošukar manuša kolotane stvarno kak je dunja obujnena laese najgore se ađar sa sore terbuiribe, nakon iskušine očavore, nakon iskušine kola mentalno pijančana, on nakon iskušine. Allah subhanahu wa ta'ala ko Kur'an-ı Kerim tenala Bismillahirrahmanirrahim En-naru yuradune aleyha huduven ve asiyen ve yemme tekumus sa'atu edilhu ale firame eşhedü azza. Sadakallahu azim. Sobi ko pravo večerikla, on ki ja gračati hem sabale, ka pržinempe, aker ka avelo saati, čilen faramesre manušem ki patja najgari. Čači pava čeča, Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis kvaligari od Zaid ibn Sabit radallahu anhu, ligari ga tramoro pengamer Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, Večerica rovnije putih i nekojeg parcela, to jest i nikada je njiva, a tada moro pegamer Muhammed sallallahu sallam nekih i mazga. Mazga tane okja su pijan, niti her, niti grasnare, nego okja sredni ojtani mazga. I nejo prolate, hem odjednom penala i mazgane na te darate pištini, a maro pegamer Muhammed sallallahu sallam zaporate penala, harička se te peraga da pegamer Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Kod ova ovako potres uzrujavanje mazgakao, čudi sallallahu pegamer, i kja onda primitinje, dakle ova plan i ne pašao grobija, kabulja ne. Muhammed sallallahu sallam onda počeo varman šakla i ne osavio, ne, počela da li tu menđane uvijek te paromo. Iako to rende i isto, nema čeri, da to menđana uvijek te paromo, a Muhammed sallallahu sallam kada ih nema paromegate, angede, nego samo o islam, paromegate, ano džahilijeti. Pa Muhammed sallallahu alaihi sallam čero reče, da tu me kad bi tu me namjerena nikada. Kad ne bi tu me tena tu perasotine tu mene od ova pari pikova i sine bebe tu međemo otvala. Da tu meni bivi na kamere neka zamolinave Allahije najgore te šunem olengri patija sasto šunava meni. I odreze večera morpin gamer Muhammed sallallahu roden zaštita kod tak deveo andijak, pa penala klasinote sara men rodijak, zaštita kod tak Allah subhanahu wa ta'ala taraka men rodijak. Pa onda Muhammed sallallahu alaihi wa sallam roden zaštita kod tak patija, ano kabur, pa večera na sare, pa sara men rodijak zaštita kod tak kabur, kod tak patija, ano kabur. Pa onda Muhammed sallallahu alaihi wa sallam roden zaštita smutja kotara kvađi dipe, kotar smutje kolajtane hem jana, hem garade, pa prva men rodija, isto zaštita, kotar smutija kolajtane jana, hem kotar garade. Pa onda Muhammed sallallahu alaihi wa sallam roden zaštita kotar smutja hem ološni pa, kotar adodeđali, pa men prva rodija, isto zaštite kod Allah subhanahu wa ta'ala taraka kod smutja lošnih par kod deđava. A kvaligari obusli. Kao će rečila je hikaja
Kurigarite, to jest prenosite, sa o Isa alaihi salam, naquela angoye kaburi, naquela angoye kaburi, dok o Zebanije, o meleke Zebanije, a do momenti kad on učinjena malo šekova i ne ano kabur uzlo kao ste raka o Isa alaihi salam. Pa onda večeri palo je izvjesno vreme dok o Isa kad na kako da trampal da je treba pomao Isa alaihi salam i ranim se, a isto na kjela džala od drumova, da bi kad je mi džal se tad kad na kjela zul dva grobu, zul dva kaburi, ovdje kjela Sara od ova kaburi gdje osjetimo, pazino prvi put je kod ova kaburi gdje bari patija, o meleke oko Zebanije, mučinena deban šekovajne, a ova kaburi. Da bi o Isa palo izvjesno vremena, kjela isto pali rinem i radike se odli drumo, onda bi kjela ova kabur cari ne osjetimo, di kjela kod ova kabur bi se ve sahanja, to je stenđe, kola i ne, a ova sahanja i ne, a ova sahanja i ne dženeska, habej to dženetine. Kad je kao dova o Isa i sam čudi salo, hem palo dova o Isa klanča tu i rekate namazio, hem uputinja to je zbičalđa dova ela hese najbarece, učela Allah ja Allah, sojakava, da li šajtano tebe o sebebi sosekava maluš, ker na krumine patnja, akana šukra. I Allah subhanahu wa ta'ala olese, ja vidite kole si dovo, i mu povede se. O Isa, akava su i neka te su pa što i ne, ovi ne nepokorno maje. Ali ovked mulo penala, a čačarom ja koja i ne dovođende. Pa, palo dova, ole se dobi bijenđa, kedario čaoro barivo, oj pinjane la ole li jerđale kojeg mualimi te si kavili, i ovked i neke džoke škola siklilo bismila, pa pa svako dive akava očaoro lesro man ne pomini, pa me plala džandiru, te mučina vem kazana, tem te kaznavje kemerom bogo kaborsko per, to je sanipu, a da o lesro čavu zikričerala hebajačeri moana, moana, to je ismulah kipu, pa plala mela džandiru, hem odolese ole lođa čume kod odova. Tako sakvate laj pouka, saočare ošuže eljadja kura čajte kuri penalate, da svako rahmetija kova nakela, da ole si knjiga panjola, ali kod 3 slučaja da su vaće žavole si knjiga šajte pravđo, a je kod 2 slučaj od 2 manuš, ako ča žavalo peste šuže eljade kova kadovino lese. Zar kako vas slučaj su vaće žavalo, čavoro, koja je neko drugo, Allah subhanahu wa ta'ala one uputijare. I kad uputijare, uvijek i ne bičari dova Allah jesi, te ločari Allah subhanahu wa ta'ala ko kabrice, ovdje se da desera kmetijase, to jest tebe to porahme, pomahire, ponurano kabur, džukja meskuzbive su Allah subhanahu wa ta'ala, dolinja, to jest nastarčao si toga, hemađare, Kota patnja, korole ne kontra, sad su dika, ole su kaburi, pravdivo Allah subhanahu wa ta'ala rekla ponurano kaburi, čak i ne hemđenesko habeji. A sadva se bebine, ole su čavo, ole se bičari dola, podre se varaj na mente džakla dola, sa amare rakmeti jenđe, te bičala dove, ali angedera dola normalno, sa evo radila alibadeti, jer ako ne jama alibadeti, naka sta rekla da dove su ova medicina. A kad ovako ibadeti non stop, kad kao vas da, mareva statala namazi, o Allah ta'ala rahmani, o Allah ta'ala rahimi, sašove sađana,
Kadro sastargiato le ciò vestito mai castare da mari viaggiare calo c'era amare da dorenje سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته